Kalong Gajing Sarong ya Gajala Meghalaya hadin bawayu kena badang Khatsau Snem na Southwest Khasi Hills District ula yuak ban pediang ya kekusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar namar ki kamshlur bat Gajing Len ladi. Uni uhebred latip kerteng kum uhebred kisen wanyang ubala pelat ya sangut ki kena na Gajingam jelop hapok kawa mau eksar kabadan Hamaulangwir Southwest Khasi Hills District. Kini kejingja kalajia ha ka arpusan terik jong jemang arjar arpusau ha ka por kumba shipho bejimen step. Ha kini kesengi kisaungut ki kena bah po khat arsnem ki bayalet ye jingi pengat ha kini kawa. Henry kensan u hebred kisen wanyang u badang sat jan ula yok sngow ye kejing perta bat kejing pan jingerap bat marmar hi ula mare bat ula kenthi sya kini kawa bat yok ban pelat im ya laingut naki. Kibriu bedon marjan ru kilaya mare ban yerap lang da ka bapendon kam ye kejan bat kilayo tani ki weipat syarengkau. Kador bar shnong maulang wir bat ki bahi ngesem jengini kisaungut ki kena kilapen pau ye kejing sngongu bat kejing ai kejing khublei ye uhebred kisen wanyang ubelalen nadi ban pelat emi kini ki kena. Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar kari ka khusnam ka bahe du baju ai shikinong shnong kari India ha ka ban penkup buram mi ki khna kum kajing ithu ya ka kamshlur bat kajing syakri ha ki emlang salang kinong yok khusnam ha kani ki kenti lajet ni ki Khatsau tli ki jilla bat ki Union Territories. किसेन वानियांग वीरता दक्षिणी पश्चिम खासी हिल्स मेघालय। आपने 4 बच्चों को भारी बारिश में नदी में डूबते देखा। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए आप नदी में कूद पड़े और चारों की जान बचाते हुए आपने अद्भुत बहादुरी का उदाहरण पेश किया। सौरभ कुमार, वीरता शेखपुरा, बिहार।